zaista veliki jubilej i ovo je za nas posebna noć. Ovo je noć kada proslavljamo naših prvih 15 godina u Bosni i Hercegovini. A znate kako se te posebne noći inače zovu? Zovu se VIP noći, izuzetno važna noć. Takva noć je upravo ova noć i vi ste za Oriflame Bosne i Hercegovine upravo takvi gosti. Vi ste naši VIP gosti, vi ste naše najvažnije osobe. Vi ste naši lideri, naši menadžeri, naši najvažniji konsultanti koji u zadnjih godinu dana shvatite kako pravite najmanje 100 bonus bodova. Hvala vam na vjernosti i hvala vam što ste večeras ovdje. A kada govorimo o tim posebnim noćima, pa Bogu hvala, imali smo ih u svom životu više, ovo je definitivno jedan od njih, i kada se približava ta posebna noć, uzbuđenje raste, očekivanje raste, elektricitet u zraku i mi se posebno pomno spremamo, posebno pomno se oblačimo. U takvoj noći osjećamo se posebno, osjećamo se elegantno, osjećamo se da su oči uprte u nas, jer mi smo one koje smo izazovne, koje smo uspješne, koje smo privlačne. Govoreći o posebnim trenucima, u tim posebnim noćima, upravo su one bile inspiracija za jedan potpuno novi Oriflame proizvod koji nam otvara katalog 17 koji počinje za 10 dana. Riječ je dakle o našem novom mirisu VIP Night, posebna izuzetna noć. Ovaj miris ima bočicu koja će odmah privući vašu pažnju. Utjecaj koji će ostaviti na vas kada probate jeste da će vam od ljepote zastati dah. Kada vidite samu bočicu, vidite ovaj prekrasan kaligrafski potpis, poput pozivnice na zaista specijalnu posebnu noć. A što se tiče mirisne kompozicije,